sithandaze uNkulunkulu uSomandla inhliziyo yonke ibhekele kuwe inhliziyo yonke ethathiwa nguwe ude lutho olufihlelo wena ngeza imicabango inhliziyo yethu nokuphefumula umoya wakho ogcwele uthi sikuthande ngokuphelele sizithumise alufanele igama lakho eligcwele ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Jesu wathi ngoyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngawo wonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho lona ngokunyana ngokucala nangomkhulu nowesibili ufana nawo uthi ubothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kule minyaka nemibili ubambelela yonke imithetho nebaprofethi. Kodwa wethu nawonakele enkosini asivume tonotele sitinisela ngalokuqinisekile ukugcina umthetho kaNkulunkulu siphile ngokuthando nangokuthula nakukonke bakhe. uNkulunkulu uSomandla Baba wethu osezulwini siyalithoba siyavuma ukuthi songele kuwe ulicala lethu sosiyele ngokucabanga nangikhuluma nangokuleleni nanoma kwempilo kufanele sikwele ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu sethele konke esikwenzile usele sikhona umoya omusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu uSomandla uthethelela bonke labaphendula ngeqiniso akahawele anithethelele inhlono yakhe akhulule kuyo anise anigcinise kulungele bonke anigcine ephila nokunelingalele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Asithandaze. Nkosi Jesu Kristu wena ungesini nika imandla bonke labakuvumayo njengenkosi futhi bananzelele endleleni ezihambayo baphize bathole kuyo indlela yokuphila yokuthula ngoba ukuphila ukusela nemiselo nomoya uNkulunkulu Amen. Silalele bonke. Sifundo sokuqala siphuma eTestamenteni Elidala sibhalwe encwadini yeNtaka sitawufunda sahluko sokuqala sifunde kusukela evesini lemashumi lamabili siyogcina evesini lemashumi lamathathu nakutsathu. Kuhlakanipha kumemeta ekitadini kumemeta kakhulu nasetimakethe kumemeta kakhulu nasemihlanganweni yemigwaqo ukhulume nasemazameni emadolobha ukuthi ninele ningati lutho niyawuhlala ningati lutho kuze kube ngibini abhukuti bayawubhukuda kuze kube ngibini tona tilima titawutonzana nelwati kuze kube ngibini asenilalele kunethethisa kwami imicabango yami ngitayijululela kini nginitshelo senhliziyweni yami njengoba nginimemetile nala kulalela ngelula sadla sami nala kusibamba nangede nasithatha seluleko sami nala nokuthi nginephupho nami-ke ngitanihlela nasenehlelweni ihluphelo ngitanitoloshela nasenehlelweni sigemegeme
nasenifikele ukuthuthumela lokunjengesiphetho nesigemegeme lesinjengesibhushuhushu nekudzangala kanye nekudzabuka. Bayawube sebayangibita kodwa ngingeke ngizabele. Batangifunisisa kodwa bangeke bangithole ngobe batondzalwane abazange bakhetse kwesaba simakatsi, abazange basathe seluleko sami nekubacondzisa kwami bakwenzelele. Ngako-ke batawutfola titselo tetindlela tabo bacujiswe ngemacebo abo, labate lwati babulawa kweduka kwabo, tilima tibulawa kweneliseka kwabo. Kodwa loyo lolalela mina uyawuhlala aphephile, akhululeke, angesabi lutho. Yivile Nkosi. Kristu Nkosi, yobona namuhla nekubona nashumi nefika. Ekasini la 628 tingatsentetho temkhuleko. Emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu nemkhatsi wembula likhono lakhe. Lusuku lushela lomlandisi labo nekuhlanzisa Ute inkulumo, ute nemali, ute neliphimbo lelivakalako. Ilanga ulakha umpheme ngaphansi kwesibhakabhaka. Ilanga liphuma licatsane njengemyeni. Yebo, njengemyeni acwebetele, ahlangabeta makoti wakhe. Njengemgijimi lotimisela ngekuntuthumetelisako. Imfundziso yasemakatsi iphelele, ihlumelisa umphefumulo. Ufakazi basemakatsi buliciniso. Uyahlakaniphisa nabati lwakhe. Kwesaba semakatsi kuhlantekile, uyawuhlala kukhona naphakatsi. Tinqumo tetehlula tasemakatsi tiliciniso, tilunge toke, kantsi atinakusoleka. Impela incebo yakho iluleka ngato, lowo lotigcinako unemvuzo lomkhulu. Nijubele ekwenteni itono temabongo, ungativumeli kutsi tingibuse. Khona-ke ngiyakuphelela bese ngibate licala esiphambukweni esikhulu. Akadunyiswe uyise nendvodzana nemwana oyingcwele. Ngodzadzewethu nabomnakethu enkosini, asilaleleni isifundo sesibili. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni Elisha encwadzini yaJakobe, sehluko sesithathu, sifundza kusukela evesini lekucala. Bazalwane bami, akukuhle kutsi linyenti lenu libe bafundzisi. Nati kutsi tsine lesifundzisako siyakweliswa kuhlulelwa lokumatini. Ngobe sonke siphosisa ngetindlela letinyenti. Nakukhona longaphosisi ngekukhuluma, lokuphelele ngempela, ngobe uyakwati. Kubamba ngisho nemtimba wakhe woke, shengatsi
ingoma eleshumi nenamunye Kristu litukulo. Asimbonge Baba wasenda kulesibili sabelo efenela amandwele bakhe ekhanyeni wasifipha ebumnyameni wasibeka embusweni wenkonzana yakhe ethandekako kuyo sinemsindziso siyathethelelwa nonotetho yona ingumfanekiso kaNkulunkulu longabonwa ilitukulo kubo konke lokudaliwe ngoba konke kwadalelwa kuyo lusezulwini nalusemhlabeni lokubonakalayo nolungabonakali konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona yona ikhona thandi lonke intfo dime ngayo yona inhloko yemtimba lolibandla isiqalo salo ilitukulo leliphakeme lakafile ngobe kwaba kuhle uNkulunkulu ukuthi kuphela kwakhe kuhlale kuyo nekuthi abuyisane nako konke ngayo ngenkonzana yakhe ethandekako uNkulunkulu ubuyisane nako konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngengadi yesiphambano sewele kuthula kwanini nanini akudunyiswe uyise nenkonzana moya wengcwele njengoba wengcwele emhlabeni senjalo nanyalo kuyawenjalo kuye kwenini nanini. Amen. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakho wesiphohlongo sitawufundza kusukela evesini le-27. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Emva kwalokho Jesu wesuka wahamba nebafundzi bakhe baya emadolobheni nangaseKhasariya Filipi. Wasesendleleni wababuza abafundzi bakhe wathi, "Bantu bathi mina ngingubani?" Bamtshela bathi unguJohane uMbhapatisi, kanti labanye bathi ungu-Elija, labanye bathi ngulomunye nje wabaprofethi. Kwase kubuza bona ukuthi, "Nine-ke nithi ngingubani?" Petro waphendula wathi, "Wena unguKristu." Jesu wabayala abafica ukuthi bangadeli muntu naye. Jesu watshela abafundzi bakhe ukuthi indvodzana yomuntu ifanele ukuhlushwa ngalokunyenti, ilahlwe natibonza elibala nebaphatsi nebapristi netati temtsetfo, ibulawe ivuke emva kwamalanga amathathu. Loko wakusho ngalokucacile. Petro wamphosela eceleni wamekhulu, kodwa Jesu waphendula wabuka abafundzi wakhahla Petro wathi, "Suka kimi Sathane, awukunakekeli nokukaNkulunkulu kodwa unakekela kwebantfu." Jesu wabita abafundzi bakhe kanye nesithuko wathi kubo, "Umuntu nakafuna kungilandzela akatidzele etsatse isiphambano sakhe angilandzele, ngobe wonke lofuna kusindzisa kuphila kwakhe uyawulahlekelwa nguko, naloyo lolahlekelwa kuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yelivangeli uyawusindzisa. Ngabe kade uyawusita ngani umuntu kuzuza live lonke kepha alahlekelwe umphefumulo wakhe? Ingabe angakhiphana umuntu kuhlenga umphefumulo wakhe? Lolemahloni ngami nangemavi ami kulesitukulwane lesonakele nalesiphingayo lendvodzana yomuntu iyawuba nemahloni ngami nayifika ebukhosini beyise kanye netingilosi letindweni." Siyabonga uNkulunkulu ngetifundo tethu tanamuhla abathandzekayo. Sesitawuqhubeka-ke ngekuthi sivume lukholo lwethu ngesivumo sakholo saseNasiya. Siyakholwa kuNkulunkulu munye, uyise somandla, umentiwe elizulu nemhlaba, newako konke lokubonakala kona lokungabonakali.
siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu ndodana levele odwa kuNkulunkulu ivele kuyise embi kwetikhathi donke iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo leyavela ngentiwanga sicu sayo sinyene seyise lokwentiwa ngayo konke yehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangekusisinzisa yaba inyama ngamandla amalo ngcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu abethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kubo saPontio Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu sembhalweni yenyuka yaya ezulwini ihlethi ngesekunene seyise yawuphinze ibuye ngelidumo tekwehlulela abasekhonana labafile umbuso wayo awuye kuphela siyakholana kumalo ongcwele lwenkosi lophilisako phuma kuyise nendvodzana lobongwa kadunyiswe kanye neyise nendvodzana washumayelanga abaprofeti siyakholwa nakulolu bandla linye lelingcwele lelikatholika lebapostoli sivuma umpapatiso munye wokuthethelela tono sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako amen. Asilivuselele ibandla egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Asithandaze babethu longcwele siyabonga livi lakho Nkosi lesewusinikele lona namhla ekuseni sibonga babethu longcwele kufinyelela kwalo kithi ngoba lona solo libe njalo Nkosi nemadodana sichothisako likuphila babethu longcwele likukhanya liphindze libe sibani namhla ekuseni ke Jehova wethu umuhle siyakhuleka kuwe ukuthi Nkosi sesifinyelele livi lakho amane Nkosi likhulume kithi ngamunye ngamunye amane Nkosi lelo umehluko empilweni tethu ngamunye ngamunye sithi ke babethu longcwele yena futhi emavi emlomo wami sidla abantu inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe wena Jehova qala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu amen. Badlali bahlala phasi. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuleli sonto lelishumi nesithupha emva kwaPentecost lephinze futhi kube isonto le24 le namuhla siqhubeka nokuveta inkonzo tethu kunenkonzo yesidlo senkosi lesiqhubeka nayo bathandzekayo tifundo ke njengoba sesitsheliwe sekuqala sephuma incwadi yeHlaga sahluko sekuqala sahlukanise amashumi 20 kuyawugcina sahlukanise amashumi 33 lihubo lethu lihubo lelishumi nemfica sifundo sesibili siphuma kuJakobe wesithathu sahlukana siphuma kuJakobe sahluko sesithathu sahlukana sekuqala siyawuphetha esahlukaneni selishumi 2 livangeli kelona ngikulandzisa kwamakhono ngcwele sahluko sesiphohlomo sicala esahlukaneni semashumi 27 siyawugcina esahlukaneni semashumi 33 sihloko ke bathandzekayo sayo ishumayelo yanamuhla livi lelikhulunyiwe noma emandla elivi lelikhulunyiwe sitakhumbula ke bathandzekayo ukuthi evikini leliphelile imfundiso yethu ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wekulungisa uNkulunkulu wemthetho-qotho lofuna ukuthi bonke abantu babe nokuthokoza empilweni emhlabeni la udalile wawudalela bona sinensayeya ke njengoba sifundisiwe evikini eliphelile ngokuthi sibukisise sibone ukuthi lo mthetho-qotho uyenteka yini uyalandzelelwa yonke indzawo njengokufisa nangenhlosa kwaNkulunkulu la emhlabeni sisaqhubeka-ke bazalwane siqhubekana nayo futhi inkonzo yaso isikhathi sendalo lalapho siqhubeka sibone khona emandla kaNkulunkulu nensaya kaNkulunkulu la yasinikete yona ukuthi sisayibukekela indalo sisayigadza sisayinaka indalo nakhona umthetho-qotho uyadzingeka sithi-ke sisakubuka konke lokho uNkulunkulu namuhla uvela kithi utawuveta bathandzekayo indzaba yelivi lelikhulunyiwe indzaba yemandla elivi lelikhulunyiwe noma njengoba nje iBhayibheli lisho emandla elulwimi ukuthi lusitho losinemandla sithi-ke sisafuna kwenta umsebenzi kaNkulunkulu wekulungisa emhlabeni
kufanele ukuthi sathi ukuthi sitawukhuluma kanjani ngaNkulunkulu, simkhulumele njani futhi uNkulunkulu. Njengabantu labakholwako bazalwane, abantu abahamba ngenkolo, sifundzisiwe ukuthi umlomo wethu oba yimbono yekuphumisela lokhu lesikukholwako. Lokhu besiyakuthola nasifundza Lukas 6 livesi 45, nalapho akhuluma khona Jesu athi ngekugcwala kwenhlitiyo umlomo utawuphumisela. Siyathi ethi lokhu lokuyaye kuphume emlonyeni nomuntu kusuke kubangwa ngokuthi la ngekhathi kuye kutholakala ini, la ngekhathi kuye kunani. Siyathandaza lebazalwane ngokuthi la ngekhathi enhlitiyweni tethu kwamane kwangathi bekungaba nekuconza tintfo taNkulunkulu, bekungaba nekuzindla ngetintfo taNkulunkulu, kube nekulonza tintfo taNkulunkulu. Ngoba ngemlomo wethu sisebenzisa umlomo bazalwane kummemetela tintfo lesifise ukuthi tibe ngito, siphinde futhi simemetele sikhulume netimo lesibhekene nato, netimo lesiphila phansi kwayo. Lithi ke leBhayibheli ngalo mlomo siyakhona ukuthi sibusise, nangalo mlomo siphinde futhi siqalekise. Kuya ngokuthi inhlitiyo yomuntu la ngekhathi iphethe ini yena, ngoba ngiyo lele yakhabo lele dalako lo mlomo nje bese soba ithuluzi lekokuthi kuphumiseke lokho lokula ngekhathi enhlitiyweni. Umuntu okubazalwane ukuthi siyakhona yini ngokuthi sibambe emandla elivi laNkulunkulu, sihlale ngalo, sizindle ngalo, kodwa ngokuthi nasiphumisela ngemlomo sibe abantu abaphumisela livi laNkulunkulu. Siyakhona yini ngokuthi sithathe impilo tethu sikhulume impilo tethu, simemetele impilo tethu letintfo uNkulunkulu latifakile evini lakhe, letethembiso uNkulunkulu lasinike tona. Ngoba umsebenzi walo mlomo bazalwane ngiko kwenta njalo, umemetele ukuthi ngiyaphila egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, ngibusisekile egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, ngingetulu kwebanqobe egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Lokufuna kuphuke la ngekhathi kithi enhlitiyweni tethu bazalwane. Lokhu kuqoka ke bazalwane ngokuthi kufuneka ukuthi uma sikhuluma sibonakale sibantu labaveta inhlakanipho nelwati loluphakeme lwaNkulunkulu. Lala sithina sifundza encwadzini yeNtaga sive ukuthi lwati noma inhlakanipho iyamemeta epitaladini, nanathi kuthiwa kufanele ukuthi lo lwati nenhlakanipho iqhubuke nangekhathi kithi siyimemete abathandzekayo epitaladini, ngoba sithintwe nguNkulunkulu, kunemsebenzi, kunemandla kaNkulunkulu nangekhathi kithi. Ngakho impilo tethu tiyakhona ukuthi tiphumelele ngoba sinalo. Liyasitshela ke leBhayibheli bazalwane lesilifundzile encwadzini yeNtaga ngokuthi sitawukudla titselo temisebenti yethu, sitawukudla titselo talokho lesikukhulumile, lesikumemetile, ngoba sikumemeta ngekukholwa, sathemba ukuthi kungiko, kutawuba ngiko futhi leNkulunkulu lasinikele kiko, noma uNkulunkulu lasinikete kona. Simemetele leto tintfo uNkulunkulu lativetako ngetimpilo tethu, lativetako kithi sisahleli kuye ngamoya longcwele. Lokhu uNkulunkulu lathi asikuvete sikumemetele kube ngiko bathandzekayo lesikukhiphela ngaphandle ngemlomo, ngoba lo mlomo emavi lesiwakhulumile avela ukuthi anemandla, ayakhona ukuguqula timo, ayakhona kwenta tintfo tenteke bathandzekayo. Siyadzinga-ke bazalwane ngokuthi sikhulume letintfo uNkulunkulu latikhulumako ngathi, sikhulume letintfo uNkulunkulu lathi singito, simelane nalitintfo Sathane lafika atikhulume ngathi noma afike athi singito, sibambe, sikhulume, sigcizelele lokhu uNkulunkulu lakhulumako ngathi, kude kokuthi impilo tethu titewuconza tihambe endleleni nalendzaba nje imithetho coco lesikhuluma ngayo ibe yindzaba lokhanza ukuthi ikhona engekhathi kithi, ngoba sihleli kusimakadze sikhuluma tintfo letihambisana nasimakazi. Liwubona namhlanje bazalwane lisifundisa ukuthi emavi lakhulunyiwe anemandla, ngoba amemetela kukhulu kaNkulunkulu, amemetela kulunga kwaNkulunkulu kule mpilo lesikiyo. Yebo, inhlitiyo lezindla kaNkulunkulu yenta ukuthi lo mlomo nanawo uphumisele tintfo letihambisana naNkulunkulu, tintfo letiphatselene naNkulunkulu,
kungako nje leli khubo nanamuhla sesiliphetha liqhamuka selivela umbhalo waleli khubo ngasakhalathi inkosi kwangathi emavi emlomo wami nekuzindla kwenhliziyo yami bekungemukeleka kuwe ngoba uyathi ukuthi lo mlomo nalenhliziyo kuyahambisana lo mlomo ukhipha lokuphuma la enhliziyweni lefanele lenhliziyo itholakale njalo izindla ngetinto letinhle kaNkulunkulu ithintwa uzindla kaNkulunkulu ithintwa livi laNkulunkulu sithi nasiqhubeka-ke bazalwane sifunze nendzaba lebhalwe kuJakobe lalapho Jakobe abhalela khona libandla siyamuva Jakobe uyakhuluma namhla uthi asesibe bantu labajwayelako noma labafundzako noma labakhuthalako ekuthenini silalele kakhulu kunekukhuluma kwethu ngoba kuningi lesitawukhona ukuzuza ngekuthi sibe bantu labalalelako kunalabajaha kukhuluma uthi inkinga kwethu ukukhuluma esikhathini esiningi umlomo bese sewuyakhipha nje uyakhuluma ukhanza kokuthi sewukhipha netinto letingafanele ngoba awusiyo into lelawuleka malula kodwa ngiyakholelwa ukuthi lenhliziyo nayicukile eNkulunkulu uyakhona ukuthi lo mlomo ulawuleke ngoba uthi Jakobe lolu lwimi luyinkinga ngoba umuntu uyakhona ukuthi siqonde sasende asithathe asifuye asende simlalele simthobele kodwa inkinga yelulwimi aluthobeli muntu luyagijima nje luphafute lwende lokwanalokwa lokuthi inkinga sibonile lebathandzekayo njengoba nje sibona ngokuthi kuleti nsuku kunemsindo lomningi lapha eveni bantu bafuna amalungelo abo labanye abafuni kubanike amalungelo abo nawuhleli ulalela ukeva bakhuluma uyekothi loyo uyakhuluma naloyo uyakhuluma lolu ukhuluma kwakhe nalo ukhuluma kwakhe lolu uhlasela lona nalo uhlasela lona basebenzisa diningi letinto letithi selikhulunyiwe bazalwane sasesiyayibona nemiphumela yabo labanye bakhulume ukuthi batawulwa nemililo sibonile vele imililo seyiqubuka le nale labanye bavekathi kungahlakwenile sabona vele sekungasahambeki sekunjani ngoba lo mlomo bathathekayo uyadala kudala letinto letitawube sesendiyendeni lokuhlungu kokuthi esikhathini esiningi njengoba asho Jakobe letinto sibese siyadikhuluma sitikhuluma mhlawumbe sisikwatile sitikhuluma singakathokothi singekho njani bese kalukhuni kusasa sekukuthi sesiyathatha sesidibuyisela emuva kungako athi Jakobe asifune kwabantu labaqinako ekulaleleni sinciphe nalana ekukhulumeni uNkulunkulu kwabazalwane lotawusisika ngamunye nangamunye kokuthi sikwati kokuthi silawule lolwimi kokuthi lingabi nolwimi lolushelelako lolugijimako kodwa lolwimi lolukhuluma intfo taNkulunkulu ngoba uma sesinaNkulunkulu ngekhatsi kithi tintfo letitawuphuma tichuphuke kithi vele tintfo taNkulunkulu tintfo letihambisana naNkulunkulu tintfo letiphakamisa Nkulunkulu tintfo letidumisa Nkulunkulu kodwa uma ngabe kungasikho kanjalo vele sitawutikhanza sisetimeni letibi sesikhulume tintfo mhlawumbe letingeke tivakaleke kahle noma sikhulume kabi singaqondzi kodwa bese kuthatheka kabi sekuhamba sekuba tinkinga njengoba sibona nje kuleti nsuku kokuthi sesishayana ngemagama ngalana ngala sithi-ke bazalwane sisakhuluma le ndzaba ngokuthi lamavi ethu kufuna sathi lokuthi akusiko nje kuphela lokhu besikukhulume ngemlomo kodwa nalokho besikubhala phasi ngoba phela nanalo solo kuquphuka kuphi ngekhathi enhliziyweni ngakho kufanele ukuthi sithi silawula lokhu lesikukhuluma ngemlomo sibuke nalokho lesikubhalako nanako ukuthi kubabede mhlawumbe lokungasiko njengoba amemeta athi uNkulunkulu akusimnanzi lokho ukuthi ngalo mlomo lesiphilisa ngawo noma ngalo mlomo lesibusisa ngawo siphinde sitholakale futhi sesiqalekise siqhubeka kubazalwane singene evangelini lapho sibona khona emandla elivi lelikhulunyiwe lapho Jesu Kristu asahamba nebafundi bakhe baya eKesariya uFilipi uthi Jesu bafundi bakhe labantu bathini nengubani ukumtoka lokubuka bazalwane ukuthi Jesu akazange abudaba ukuthi labantu bacabanga ukuthi ngingubani noma uthi Jesu labantu bathi ngingubani ufuna kufa Jesu lokuphumile kulabantu ngoba ngiyo mbamba lokusuke kulengekhathi lo lakhulumile sokuyasebayasho bafuthi awu labanye bathi umprofeti labanye bathi umJohn umbhapatisi labanye bathi umloko labanye bathi
ngingubani. So wendlula lapho Jesu uthi nine-ke nithi ngingubani ngoba kumqoka lokho kufanele kuphume emlonyeni wethu bathandzekayo. Uthi asabakufunza-ke asabakude abasifunzi bakhe bayasho bayachaza ngokuthi wena uyinkonzana yaNkulunkulu, wena ongumesayo. Lokhu kufakazelana emafu lesiwathola encwadzini yabaseRoma sahluko selishumi ivesi lemfica neleshumi la akhuluma khona ngokuthi umuntu uyawuvuma ngemlomo, uyawukholwa ngekhatsi enhlitiyweni bese uvuma ngemlomo wakhe ngokuthi Jesu Kristu uyinkosi nemsinzisi bese bakusinziswa kwakhe. Jesu kwangathi uthi kakhuluma kunabafundi ukuthi ngifuna niyisho nine ndebo ngokuthi nithi ngubani ngoba kumqoka lokhu lokuphuma emlonyeni wakho ngoba ukhuluma lokhu lokuchubuka nengekhathi enhlitiyweni. Lapho-ke Jesu sokukhuluma nabafundi bakhe ukuthi abangabi nemahloni ngaye, uthi ababe nesibindi sekukhuluma ngaye, bangabi nemahloni ngoba nangabe vele kude lo Jesu lapha ekhathi kuwe angeke ukwazi ukuthi kuqubuke ngokuthi ukhulume ngaJesu, ukhulume Jesu. Kodwa utawufuna ukukhuluma into letinye letingasito, angeke ukwazi ukuhamba ufike kubantu uyikhulume indzaba yensinziso ngoba ayikho lapha ekhathi kuwe. Siyabona-ke bathandekayo emandla ekukhuluma, emandla ekumemetela, emandla ekusebenzisa livi uNkulunkulu lasinikete lona. Siyabitwa-ke, siyacelwa bazalwane ngokuthi siqaphele ngokuthi sikhuluma ini, sikhuluma kanjani. Asingafuni ukukhuluma emavi mhlawumbe labulalabo lahlipitako etimpilweni tethu nasetimpilweni tebantu bethu ngoba labanye bazalwane sebajwayele lokuthi bakhulume letinto leti bangati lokuthi kuloku kukhuluma kwabo sebayadala. Umuntu aphele kusho ukuthi hayi lesilima lesi awulomfana lomubi lo, asho umuntu umfana lodelwe nguye esikhundleni sekuthi amemetele tindzaba tekuthi wena ungetulu kwebanqobi, wena ungumfana lolale nabo, wena umfana lotawujumisa ubonge uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna sebe kanjalo bazalwane sisebenzise lamavi ukukhuluma ngokuthi tinto tenteke letinto lesingatiboni. Lisho njalo iBhayibheli lithi kukholwa kuqiniseka ngetinto lesingakatiboni kodwa bese siyatikhuluma. Letinto letingekhathi kuwe tiqubuka ngekhathi kuwe tifakwe livi laNkulunkulu langekhathi kuwe uyakhona ngokuthi kutikhuluma. Nasenta njalo bazalwane siyakhona ukuthi sibuyise ukuconza empilweni tethu. Kodwa nasawukhuluma lamavi labulalako labhidlitako sivumela sisitha lesingisathane sithola indlela yekufinyelela langekhathi empilweni tethu. Asikhulumeni bazalwane emavi latawushintsha ngokucabanga kwethu, sikhulume emavi latawushintsha ngokucabanga nekwenta kwabantu bethu, emavi laphuma evini laNkulunkulu laphocelelako ngokuthi tinto tihambe kahle. Uma senta kanjalo sitawuthokoza ngebantu bethu, uma senta kanjalo sitawukwati ngokuthi tinto titawulunga empilweni tethu. Kwakathi uNkulunkulu angasita bazalwane ngokuthi sikhone ngokuthi siwulawule ngomlomo, siwulawule lesikushoko, sifuna kusho letinto letitawuphakamisa tijulisa uNkulunkulu ngoba nasifundza encwadzini yentaka sahluko selishumi nesiphohlongo livesi lemashumi lamabili nakunye liyakhuluma ngokuthi emandla ekufa nekuphila asemlonyeni. Ngakho nangabe sifuna kubona lokuhle empilweni tethu asadini bazalwane sichozisise lamandla lasevini lelikhulunyiwe, sikhulume lamavi nangiwo etimpilweni tethu, sikhulume lamavi nangiwo tikwelive lethu, sikhulume lamavi nangiwo timo lesiphila kito, sikhulume emavi nangiwo etimpilo tebantu bethu. Sibone uNkulunkulu awenda umsebenzi wakhe omkhulu nalomangalisayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sikhuleke. Nkosi uNkulunkulu, ngabe wethu siyakhona susa ungakhona kwethu. Sisimamise ukuthi tonke inkinga nokuvivinya kwalomhlaba. Ume thina nalabo abathandzako sihlasele nemimoya emibi. Vusela ithemba lethu, uwe usisite sicale sikhale kuwe. Nkosi nesihawu sakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi lonemusa. Ngikwati ukuthi labafundisako
bayodlulelwa ngesandla esiqinile. Kusisa kuthishela etikolo, emakolishi, emanyuvesi, emasonto ethu. Bagcine bethembekile evini lakho, kute kuthi bangagilwa kuloko labakushoyo. Nkosi nesihawu sakho. Yiva bakho ntataza kwethu. Nkosi babe wethu, uma tilwimi tethu kute tingagijimi kububi, tiphindze tingagcwalisi shevu. Tigucule nemoya wakho kutsi tingacalekisi, tingetfuki bantfu labadalwe ngemfanekiso wakho, kepha tibe nguletibusisa wena nebantfu bonke. Usivimbe singalingwe ngalesikudlule, Nkosi nesihawu sakho. Yiva bakho ntataza kwethu. Nkulunkulu Simakazi, lotsandza tilimi letiphatsi temandla tethu. Inkosi nandvunankulu, emalunga ephalamende, timphunga tasemaphalamende, baholi basemimangweni, baholi bemacembu etemabusave, emajaji, baholi betinhlangano tasemimangweni, nekutsi bangagibwa kulabakushoyo, kepha bakhulume ngekuhlakanipha, bahole ngemutsandvo yakho. Nkosi nesihawu sakho. Yiva bakho ntataza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, wetsembisile kutsi tonkhe tintfo tiyendlela kulowo lokholwako. Ngaloko kukholwa siletsa embi kwakho sive setfu, laba labasishonele, nalabo labasetinhlungwini, labo labebete imisebenti, labo labagulako, nalabo labahlushewako, nalabo labahlukumetako, kanye nalabo labadzinako. Sicela wena ubavikele, ubahole, ubatsatse, ubaphe impilo, ubaphilise, bahlangabetene netidzingo tabo, nekwentsandvo yakho, nekuceba kwakho. Nkosi nesihawu sakho. Yiva bakho ntataza kwethu. Babe besezulwini, indvodzana yakho iyawuhlushwa ngenxa yetono tethu, ingenasono, yase iyahlamela nekuvuka kwayo, isedvute natsi ngengati nemtimba wayo. Siqiniseke kutsi kute longamelanga natsi noma asithole licala ngoba sesibuyisene nawe ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi nesihawu sakho. Yiva bakho ntataza kwethu. Mtali Nkulunkulu lonemusa, ubita yonke indalo kutsi ibe nesivumelwano nawe. Wasibita kutsi tsine siyawunakekela indalo nemhlaba wonke. Sithandazela labo labanikwe kuphila nokuba khona nabo bonke labatishaya temtsetfo eveni nasembangweni, labaphetse nokusitshengisa kwemvelo kutsi bacabanise kunakekela kwemvelo nemcebo lotfolakala kuyo yonke titukulwane letitako. Sithandazela labo labasebenta nekulima, nekudweba, nekugubha, tekucitsa emathatsi kutsi basebentele kuphila kutsela nebuhle bemdalo, kutsi kudzinga kwebantfu kuhlangabetana nemvelo. Nkosi nesihawu sakho. Yiva ntataza kwethu. Tonke letintfo Nkosi, nako konke lokunye lokwatiko kutsi siyakudzinga. Siphe Nkosi ngaye Jesu Kristu lowafa wavuka abusa nawe nemoya longcwele, Nkulunkulu munye naphakatse. Amen. Ibandla alisukume.
Thine ngokwethu sesendlulele ekufeni sangena ekuphileni lobu sikwati ngobe sithandza bazalwane longamthandi umzalwane wakhe livi lithi usahleti ekufeni uthula kwenkosi abenani ngetikhathi tonke abanzi. Haleluya. Amen. Siyabonga ke bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kulesikhathi sanyalo sitawuthandazela umnikelo sibonge umnikelo lesinawo embikwethu sibonge nomnikelo futhi lesewudlulile kwangena ebhange kwathi ukuthi kuleti nsuku sesisebenzisa indlela letiningi nokuthi imali yethu ifikelele esontweni sitawubonga ke sithandaza sisekhasini 116 kanye ikhasi 116 umthandazo wekucala sithandaza kanye sithi Ngebakokosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkathikulo nemkhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sinika ngokwakho usisa bakwengcwele lona mnikelo nayo yonke iminikelo abantwana bakho labayilethile ekhoneni bakho setshenziselwe ukuduma nobukhosi bakho bese Nkosi uyanzisa kubo bantwana bakho khona abantu okhona Nkosi ukuthi nakusasa baqhubeke balethe Nkosi endlini yakho endlela yokubonga nokudumisa ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu konke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe edandate bakho sitakuba sekwase kophela kithi emsebenzi wedandate bakho letakuba intsebe yensenze sokethi sisebenzisa umthandazo wekucala lokubonga ekhasini 117 umthandazo wekucala lokubonga. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, yenyusani inhliziyo zenu, siyakenyusela eNkosini. Asibonge Nkosi Nkulunkulu wethu, kufanele ulungile kubonga siyabonga ngetikhathi tonke nasetinzaweni tonke ngaye Jesu Kristu Nkosi yodwa iNkosi yethu ngobe ngaye wadala konke kuqaleni wasenza nemfanekiso wakho loqobo ngaye wasisinzisa ebudilini besono nawumnikela kube yadalwe njengomuntu afe esiphambanweni abuye aboke ngenxa yethu ngaye wasikhetha saba abantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezolweni ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilesako nyalo ke siyabonga ngoba namhlanje ilanga lokuqala evikini losibita ngalo ukuthi sikubonge ngokuvuka kwendothana yakho lokungalo sono sanqothwa ithemba lethu lavuswa ngako ke sesihlangene netikilosi netikhulutalo nelibandla lonke lasezulwini sibabada wena sinoma kukhulu nelithubo lwakho siyakothomesa nini nanini sethe
ndodzana yakho Jesu Kristu Nkosi yethu naye yemukela iminikelo yethu yokukubonga nokudumisa thumela moya wakho longcwele etikwethu nasetiwaleti tikho tethu sinkwa neliwayi wawuthi betingaba umtimba wakhe nengadi yakhe kithi wathi ebusuku landlela ngabo wasithatha sinkwa wathi asakubongile wasitepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokudle umtimba wami onikelelwa nine yendani lokho kude kuthini ningikhumbule umzimba wemfana umzimba wemfana umzimba wemfana seyosiziswa futhi emva kokudla wayithatha inzele kwathi asabongile wabanika yona wathi nathani kuyo lonke ngoba lokuyingane yami esivumayo lesisha lokuyisela nini nabaningi kude kuthethelele tono yendani lokhu etikhathi tonke etekuyinatha kwenu kude kuthini ngikhumbule ingadi yemfana ingadi yemfana ingadi yemfana seyosiziswa nabo besifundekela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu ubuya futhi Baba longcwele thina abantu bakho sikupha nomkhosi ngale mpiko takho sibeka wakho umhlatshelo wodwa nophelelewa Kristu Nkosi yethu sibonga ukuvuka kwakhe nabafilele ukuphela kwakhe ebukhosini bezulu ngosibene Musa sembile ngaye masafanele etsithini lesihlanganyela umtimba negadi yendodzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi letutula letonke sibheke ukuthi sithi sisalizele kuya kwaKristu umsindisi wethu ngendumo lenqoba kombuso wakhe sikhule insuku tonke ekufananeni naye Vonyeswa kubathathu ngaphandla lonke lesemhlabeni nalesezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye amandla amayo egcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini njengalokhu uKristu wasifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu osezulwini olithwele igama lakho ubuso wakho awude inzama kwethu emhlabeni lenze bese ivumelwano lesivumelayo ayisiyo yinhlanganyelo engadi kaJesu Kristu na nesipho abesisihlebulako asiyo yinhlanganyelo yomtimba waKristu sinele sifanelisi ngomtimba munye ngoba sonke sihlanganyela siwasinye Jesu mfana yaNkulunkulu
sihawukele. Jesu mfani wethu tethu, sihawukele. Jesu msindisi womhlaba, siphe ukuthula kwakho. Njoba kakhulu siphelana sithi Nkosi asonzele indaba lakho sithemba kuphuma kwethu, kepha sithemba sawo sakho asifanele wethu ekutha impilo yaphathwa ngekata lakho, kodwa inkosi yokubona nawo besiphe Nkosi hawu kube sihle ngalokufanele inyama yendodana yakho yathathekako Jesu Kristu, sinathe indaba yakhe kude zihlale kuyena kithi kude kube nina nini. Amen. Athathekayo enkosini uNkulunkulu usiphe indodana yakhe Jesu Kristu ukuthi naye esingasonzela kuye khona siyothi sesisonzele kuye sifunze sikhone nokuthi siphawule silawule emava esiwashoyo emava esiwakhulumako kule namava ekwabo. Sonzelani bathandekayo sikwamukela umtimba wonkosi Jesu Kristu yamukela umncele yethu nengadi yakhe nasophisela yona simdlele enhliziyweni tethu ngekukholwa nangokubonga.
inkonzo yethu bazalwane iyaqhubeka ekhasini elikhulu namashumi amabili nesiphohlongo sahlukana samashumi nasiphohlongo nesithupha. Bonga nesimakathe ngoba anemusa siyosaka siphelinaini. Simakathe uNkulunkulu mnikade wamandla wonke, siyabonga ngoba ngale imfihlakalo letindwele usonke ngempilo nengadeli kwenzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Lengaye ukumemetela Nkosi ukuthi siyawukhona kwenta tonke tintfo, siyawukhuluma tintfo simakathe tenteke, simemetele tintfo nemandla wonke nekukholwa sibone tintfo tenteka endlweni. Siyabonga ke Baba uNkulunkulu ukuthi usigcinile nomsa wakho empilweni wayikwenzana yakho lenhlangano yabo bonke abakholwa wakho. Siside ukuthi sibhekekele njengamakholwa lapho lokugcina lugcwele nokuthi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namalo egcwele ninguNkulunkulu munye kude kube nanini. Amen. Sikhuleka kanye kanye sithi Babe mnikade wamandla sitinikela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu kubeke sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele emveni ngemandla ambayo wakho logcwele sihambe sinikele imdumo nenkosi wakho. Ngiyalobe kuwelo nemandla onke kwenta lokukhulu kunalokhu esikucelako nalesikuzindlako nemandla lasebenza kithi akadunyiswe emandleni ngaKristu Jesu etithulaneni lonke kude kube nini nanini. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simati simthandze uNkulunkulu kanye nayo inkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise lenkonzana namalo egcwele asiwe kithi njalo. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane inkonzo yethu. Siyabonga uMshumayeli asalo asithuba. Ibandla lisungule. Bathandzeka kakhulu Nkosini, asambeni ngokuthola nanokukholwa sisebenzele inkosi. Egameni la Kristu. Amen.